O te whatalo whale mai manga lo tat snu, ma lo le seifo maua, ma lo fo ile langi ma, nei fo tātou whailoa ile nei aso fau, e lo mai o se whapoponga neo mena tupu le asona rafi, whasalo wina le nei tai au, a wafo I lau nofo silfia. Ua tula I luna whamasnonga pule o whale isini e lua, le ana ta ua le muli mau o Samuelu, sa whaingara wenga I le tasi whale isinia, a o le isi whare sinia na ta ua Samuelu sa ave i eile ta avale le ala le ana la vea itu au. O e sauta ni elu whasu marfitu tau sanga o tula ele sa ia whailo e lumar whamasnonga I lana mori mau. E whaila na whare sinia I vaitele, ma e to atoru tama sa whaingar wenga ai a te ia, e au fiai ana papa, mahoni, ua malanga nei ni usila, malona atali o Jordan Yelu. O lo te ena e saule mori mau o Samuelu sa whaingar wenga I le na whare sinia. E na o kolosi le te maita I lo o Catherine, o lo tu lai mo Samuelu masivai, na whesili ngia ai le mau e sau, ma ia ioi na ai, e sau e whapea o Samuelu, e whauo malona atali o Joe, ma e masani au na o atu Joe ma Samuelu. Sa whesosoni fo I Samuelu I a Joe, inga ruengo le whalisini o le whaingo ta vale, sa ioi ina fo I e sau, sa ia ave ina tupe I a Samuelu, e tutongi e tusa manana ngā ruengo whesosoni, I le whaingo ta avale o lo I le whale isinia. E le ngata fo I lea sa ia ioi na fo I e sau, e maa sani na la o Samuelu. I lana whatoanga, ma e whesoso ni fo I Samuelu I ngaduenga whaatino, I lana whatoanga. Ma e Auxilia Catherine o na tula I leo Richard Martin, ma posua tani o to I loo ma wha I loo le whamsnonga, e le aini la whesidi a nga I le mori maua e sau. Se so o mai e ma le mori maua penia mina pua lau. O sta mai whaile lana whale isinia I vayusu. O le whale isinia lea na ta ua le mori mau o Samuelu. Na ave iele ta vale Land Cruiser ale ala lea na tupu ale whao lave. Na ta ua e penia mina o ia na te le masani lea te ngata suafa ya Samuelu. Ma e lea I fo se mea na whaapea na tupu. Na watu sa ta vale ale ala e ave ese le afi o le Land Cruiser. Ai wha leanga le tino le ta vale ono lea na tupu ale whao lave. Ai ina ua wheselingia le te maita ilo I o Catherine de Sauna tu maupea le tali e penia mina o ia na te le masani ya Samuelu. Ma e lea se mea whaapea na tupu na watu ta vale ale ala ia te ia. Ai na io ina e penia mina e masani ona ia whaonga ina le ta vale ale ala e whaia ia na whiau. Ta ia io ina foi e masani ona watu e le ala tupe ia te ia. I te me umai ngā duenga. Le ia io ina foi e lango e le ala lana pisinisi. E fitu I tō malo sa whamtuina hatu I ai se leni o le poloketa le miliona lona tongu. Le tu salo na hawhai fitu se la wafe tā la. E se la wana suma le afe tā la tu tongi o tangata whai ngā ruenga le ofisa le fono whaavae. Ma le lima se la whaasfulu o whaanganga le mo le whaatupeina o atina e o I tō malo. O I tō malo e au fiesi umu a ana alofi numero lua a le pata I tū pa I lunga. A ana alofi numero tolu waisinga no lua, masale ma lua. E le koe kausufia le ala se ae or kuka whaikoa. Pe koe kau whao leo le inga koe ngor malama se ia lafo I le kau lau mea. Le ango ngā ruenga mamanga ia o le alofa kungoa o le silisili ese. E salu iai le soifua, ma leola. O mai ang papai ki ai upanga I pe o le whaiwai malai. Whaku kau foi lo kaku marungi. O umo foi on kapui le langsa, walu kaku wa kapu maleku. Le sa fika I kunga iai langa fionga. I le li whai pule. Wale kua malonga lofa whai pea. Kari kongu la o leo makaoko le au peau. O moe foi makangi ngā ua moe malier ku yefu. Kako sufi le kua lango o ia lavo le lofa ma le lofa whai pea. Ale moulie mu wao sa ili mangu iai le lalolangi I longa pupula malonga makangu fi. Le ngalu e whaasufi aka e ko iai le ua malu. Vi ia le kua I longa lofa malonga ngalilei. Wa fuai o ngakako sila fai ni fonga ava ma le ava whakawhaka. Le whaingo fia ala sa uia ni ngai kai au.
Leanga e mangakua e le akamai o kangaka e le ukum kangvale o kausala. Kai file mu mailo ko soifua. Le sami o le lawelele. Le o kangu o kako fa moe moe. Sa make lima i foi vo pausisi pe kako ki koe au dia nge yaso mar kako mafukanga. Pe kali fa aliari le ku. Ia o anga i o le soifuanga fa malulu pa ia male malu o kako mafukanga nge yaso. Kari kongu ai le koe kaua wawinga le fuoso o kai langalanga. Wao ko sa mo foi nga langa le ia se kau kai nga ki koe sofa fa la or kai ia. Sa mo ko ko se alo. Ya mori aku le fa kai kele. Ma ko foi malu i puenga i o ko fingalo. O angi fa fika uli o kuanga. Ia la foi la wao o fisanga makanga. Anga i o le soifuanga o le wao ku iefu ma le lalau. Tei mia i o fa fika uli. Ai awanga ko amadia o le lofo le kua. Kari kongu foi wa levo anga fa kari tu kako i kumalo ya maso kako kumalo e fia. Pe kongu pe le ai pe ko avaku pe ko fa foi menga mai. Ese ale lofo le kua. Ya mai le lao ma le amango. Mo longa malo. Ya se me o fale con solo le leia me uma ya un kalangoe o ka ko ke popo sui tau va por tofi fa o li mo le tu malo le fionga na mula ulu papali isami yota e tau va mo le fanga pa lota o na mula ulu o se tasi sa tau va fo il fanga pa lota tele lu ulu tasi pite yane le imania o lo ave ma prestene o le la kapisa mo mai telefo idisi va nga o lo tau tua ma au nai o le atau wa fatasi ala sunga pole fionga ya namla ulu pari sa miliota male fofonga fitalai o le maota lo ia ili teimile nei o lo ia tau avea foile tofio le tumalo le susunga pa li o lo ipola ta e o masipau namla ulu pari sa miliota male fonga fitalai o le maota lo ia ili teimile nei o lo ia tau avea foile tofio le tumalo le susunga pa li o lo ipola ta e o masipau. E tolu ni mata apu watu ina atu le ofisa o whainga panota i le ofisa leo mo ala tau suenga. O le tasio ne mata apu lo moli aise li i talavou i lona whaonga ina leo ni whaamaumanga se e resitala i lona ingoa mo le whainga panota. O se mata apu watu alalo mai aile komisino whainga panota le fionga atu e whalolo to le Fort John Stanley i le mamano le atunu e le o se taalonga le whaatinonga le restala mo le whainga panota. O le aso valu le masino i ulai o le atu la ia i le ali i luma le whaamasinonga e tali ona molianga o le whaia leo au wala tau whaasese mo whaamaumonga le sao e tau mawhaia whaasese na le whaatinonga ale au whainga luenga mo le restala o le whainga panota. Ua tu alalo mai le komisino whainga panota i le mamanu o le atunu ma whaamanatu mai. Nga i sui tau vama na tau komiti o le soli tu la fonolo tau wangai e momoli tangata e resitala mo le whainga palota. O tele tupe o lo ilalo le palpala o le saudoanga le se tasi o whaifatuanga e soafaya au sange tu sitala mai le fio anga o whale asiu. O le tamawa i longa lana tau tua malona sao i le tūlanga tau whala au aina whala au whaisua e peona mata ina mamori mawina ile tūlanga mata ngō fie o le ese po le mix fama o lana tongala au aina. Leana ia whailoa wa tele tupe wa mau e tau siai a inga wha o ngai whanau. Whai ei mea whai ale nuu, whapea ia tūlanga o mea whai tutono le kare sia. Na mau ala wanoa siringi ai ia sunga au sangi tu stala. Mea sa ka mo whai a koe ia i wae o le mea ngā maka mai e le whangau. Sa ku ua i lalo e wha moe i le li. Ngā ua i lalo e wha moe i le ku e wha ola ma wha fua. Ia, ma ua i le ka la ua le kau singau. Wha ngau ia, mai se fo i le kau kua le whi au mana ngā ngā le kua. Nā lea, ia, e le o kau sia i se sia mea ngā le mai si sia ma le ia ma le whiki a leisa. Pau a ngā o le mea le kau sia i le
wala ngi o le mea le ia i o le soko al ka pisenga ia wala ufalua ia o le fo wa makanga la ule letters ia o le angiangi o le foli foi mo se vai kai me la wai ia malekele o isi fuala au ainga o le kau fakingo kuanga i me o le suanga skala wal kau kuinga fe au manganuanga le kua kau kuinga ainga ia me se fol kau singo fanga wa umanga wa alu le faalua le kapisi sainga pe o ngau ka ngoa wa uma le yang faalu i makeki le si vaenga ya o le fa solo ko le si vaenga le la u le si vaenga le ai la wa fu le ka un fa ia wai mo kala ile aso mle aso fa so me le ri o te walunga tātou programe o tutunga i peo na tātou whelua ia i aso te tasi ele manatu manu tele ina vai ngalo to nei aso tuli tau mai sona whapoponga le fiafia na nei le fionga le lua amesene mo se whapoponga tātou watamua so i fuo me manuia